Обстановка в Северодонецке полностью под контролем. Жилой сектор. Двигаюсь по центральному. Syederalun, pasukan khusus Chechnya klaim berhasil menaklukkan Severodonetsk. Beredar luas video di Telegram pada Senin 30 Mei 2022. Pasukan khusus Chechnya mendapat kabar dari media Ukraina bahwa Severodonetsk masih di bawah kendali angkatan bersenjata Ukraina. Dalam keterangan video yang beredar, pasukan Chechnya menyusuri jalan kota dan bertemu dengan warga sekitar. Menurut pasukan Chechnya, warga Severodonetsk sudah meminta ketenangan dan kembali hidup dengan damai. Pasukan Chechnya juga berkeliling untuk memastikan kabar dari media Ukraina tersebut. Namun, mereka tidak menemukan satupun angkatan bersenjata Ukraina yang tersisa. Pasukan Chechnya menjamin keamanan dan perdamaian tempat-tempat yang mereka kuasai. Мы находимся на центральной площади Северодонецка. Вот центральный дворец культуры Северодонецка. Все идет по плану. Двигаемся дальше от Мацила. Вот люди ходят, на лавочках сидят, занимаются своим делом. Ребята нас еще дальше зачищают. Благодаря и дождутся полноценного порядка. Спасибо огромное за то, что нас защитили, за освобождение Северодонецка. Спасибо огромное. Добрую картошку пюре, рисовый с тушенкой. Директор химзавода вот так встречает. Центр немцы убежали, а мы собираем подарки. Подарки бросают, быстро так бегут, что Олимпиаду могут выиграть. Бегают они прекрасно. Так что Ахмат Сила, Аллаху Акбар.